Ćao ljudi, evo nas opet u Minecraft Pocket Edition epizoda 5. Sad smo izašli baš iz ovog rudnika ovdje. Craftali smo ovih wood planksa. Ne znam će li biti baš dosta za kuću, ali ja mislim da bi trebalo biti 44 više nego dosta. A sve u svoje vrijeme. Ok. Ajde da vidimo sada. Ja mislim da će to biti, a neće. Treba će mi još malo više. Okay. To ćemo tu. Sada se pokušamo zatvoriti. Ako bude išlo. Neće biti dovoljno, treba ćemo još drva, dakle. Dobro, šta da se radi sad. Ok. Čini nemam više, ajde stavit ćemo ovaj često ovdje, jedan isto. Ćemo da bude ovako veliki. Ti mi tu ne trebaš za sad. Ajde. Ok. Zaboravili smo vrata napraviti. Dijana sjekira sada. Tu si. Ok. Imamo vrata. Možda nisu baš na najboljoj poziciji vrata trenutra. Tu ćemo vrata. Šta je više s ovom sjekirom? Ok, sada imam vrata uopće. Imam jedna vrata. Eto ga. Ok. Ok, ajmo. Sada. Ne znam šta sad radi. Ajde idem opet tamo u rudnik. Možda nađem uglja. Ovaj mi uglj baš i ne koristi, dakle nam godnik da svijeće napravim. Pa da se vratimo tamo. Ima dosta ovih stikova, ali treba mi uglja pravog. Ali nema veze, bit će. Da uđemo dolje. Samo malo. A, mogu dakle, evo, ostav mi ovdje. Koliko? 4 svijeće, dobro. Ovdje ćemo staviti jednu i ostavit ćemo ove ostale tamo kad budemo se vraćati kući. Svaki slučaj. Dobro. Stavit ćemo i ovdje da znam. Opa, što mi iron ostavi. Stavit ćemo i ovdje da znam gdje su mi stepenice. I ove ćemo dvije ostaviti tamo gdje je kuća. Ajde, nećemo ovdje kopati. Tamo ćemo. Evo vam u ovom smjeru da odemo. Ok, ajde koristit ćemo ovaj sada da ga ispraznimo totalno. Kad je već tu, zašto ne? Ako ništa, bar ćemo dobiti puno kamena. Ok, koliko snimamo? 4 minute, još ćemo 2, 3 i to je to. Ok, sad ćemo uzeti kamenja. Sad nema ništa ovdje, da promijenimo malo. Ćemo tu vidjeti.
Evo, odmah smo iron našli. To je dobro. Kamenje smo pokupili. Ajde. Nek bude još irona, daj mi. Još irona. Šta mi tu kopaš? Ajde, dobro, nema veze, dosta i ovo. Okej, pokupili smo iron, ajde da vidimo još ovdje, možda ima. Okej. Ajde, dobro, sad ćemo izlaziti. Ajde da vidimo ovdje. Dobro. Okej, ajde, idemo gore. Već je dan, znači to je dobro. Trebao sam staviti da mi se peče vod, da gori ovo drvo, da ne vede stavi sada. Što je što nemam drveta trenutno. Dobro, imam ovo. Okej. Ajde, koliko goriš. Trebam baklji, brate mili. Šta? A, dobro. Ajde, stavit ćemo još da se... Tu ćemo završiti epizodu. Ajde, pravo nemoj. Da stoji tu. U redu, ajde. Uzet ćemo. Gdje možemo još išta napraviti. Ajde, uzet ćemo ovaj Stone Axe. I ovu jednu lopatu. Stone Cutter. Ljestve. I to je to. Okej, sad nemam dakle mjesta za njih. Šta ćemo izbaciti samo? A neka stoji tu, ajde. Eto, to je sve za ovu epizodu. Ljudi, ćao.